abusia for any adofono mema obibia akwaba ede ever too much GHS so Ghana wahala jumedie ena meniguso amoshe na muni aba epesi kapane nenso minimum edi ehye muni semije adwase dana chese ensem no de dodo na ena ababegu eye apno so na muni se prepuna mo ehunso yedi no ehye so ntimuma yimbura eye ensem no emwe se de be ahunso betimi de wadwenche afa ehun abetu edwa ene de eye MP for eye Ascent Central Honorable Kennedy Japan Edin Sembi ababa betu edwa Ghana fo binum eteye no ebinum se say sapa dia enye ne na manyoko fo no wo anya de ebinum so se yemfa nye no na wo se efata na den ena ye honorable edi atudwa ye papa ensem odi tudwe nyina sem MPP members are calling my lawyers to abandon me so I will be jailed. We any Honorable Kennedy Japan in someone would to just say one man kasana manyoko MPP tese wo mote akunya kese eso nkrofo binum tese wo mo efrefre ne lawyer Kwame Jan se won jano na tese wo no ankasa ene wo ni na yi NDC ne se Joe Krampo ene ebejeli na yenjeli eno na ne se me wodi tu edwa enrada emra wo kokotena ne tu the sea show eso na tese wo de nsem etu edwa efa se de mo be kaya ne court case nsensem ya judge for kokan sembi ni kwanse wo kam editia wo mo a enu ntine chese dane da wo di court akoni aba no eno na chese ema sa ensemwe ebebe pie mu ebra court anase nhihye ya babeto edwa judge a wo hwe ne nsem no eso no chese yenyi no ensi efom na yempe fofra wo bedi ensem ne sanse wafa honorable nsem no personal no na say na honorable edi nsem no etu dwa na busa for mama menken kan emfa emam wo say all those calling my lawyers that I should be left alone to be jailed. The case is not over, so I am not going to say anything about it. If you are not brave, you won't support the MPP because I have MPP members calling my lawyer to ask me why he won't leave me so I get jailed. The Bible says that any leader who is not criticized by some of his people means that he is not doing something right. So obviously you will get people who don't like you. We any and some no epi etu jana chese ko for every lawyer say dem di kan say wo munja no na yenjeli no. Na the Bible mfato ho say Bible krampo ayeden aka say wo bi a chese yanka ne ho asem ana so wo ye bibia yanka ho say na chese nipa na nyade so wo ye ade ayeden tinite yeden ya de wo ye no nipa ebeka eho asem na no na wo twemu say wotan yankofo etan na ye ka ne ho ensem ni nyina no enye se ebia ni jumedi a wodi bi anase MP a wodi ne mom dodo na suro sem wobeba ababa ye obepre mampanyi akonwa no na no so na ye nsembusa ekoso a yebusa se eyampa se mampanyi akonwa no wobepre se bia wobepe bia anase mo no so say na wodi tu josing. They are saying I want to become president. Me Kennedy Japan, just give me work so I can make cash and open industry. If you know the industries I am putting up, I won't be president. I want to be president of Tema. Instead, those who want to be president are there. Just give me contract. Just give me contracts. Case closed. Stop the envy and asking that I be jailed. For content, how long will I even be jailed for? We and some of the to just say and for mortality because of a year one say wait me about beje mampenyi akonya na so wait me about pray for a year mampenyi adwan enuntia ne no wo twem say wo no de mampenyi adwan de wo mo pray no e wo hon mo no ne de eye adwuma no ye nim eye enwuma a wo ye de wo put it up in place de be ya mapunu ne wo mo maka wo ni dwumedie no wo mo susu betimi anya adwuma timi ama wo mo nsa etimi akoma nto no de say ka president bia wo pe president of Tema industrial areas no e ho e na wo pe say ne be ya wo betimi a build infrastructures ne ebiem so opportunities bebre e de ama youth no na wo munyai say wo mo kasa de yenja no
ne lawyer angel na chidie na chese ye den a wono no emfisi eye ni faith no wo munja na say kasi ye jele no for how many years e na ebetima jele no de akwa kodru a chese wo de ne nsem no to edwa e wo live eye tv so na chese wo chema ye na kasa ne nkrofo ebu no anase wo mo efre say ye nja ne ensequence mfi ne se we beto edwa ne nkrofo mo bose ebusuafo esewani ensese ye kan de chonim se Ghana hanom de wa hwe ase e obi ani gisem obi hwe ase ne ho na chese obi sorry ehu ne se wono so na abrai den aso na ebinum se aha ene ye papa se eye wan kasa won krofo ene ne dey wo mo edi usa aboni ya na chese wan kasa mi paboni ne won se mfata krampo se wo betina eye wo man no emu enti se wo mo di se wo mo e ka cho lawyer se wonja wonsi ho a wo mo edi na no na ebinum enso edi etu eja se se eye sapa de ne na eye amanyoko MPP wo mo anya de we hwe eye modern boy eye papa yi elbo ede emamo na se ni nyina mu no mo ntimi enyi na aye na se mu se ni din asade aka ho ye na ye kan se wa enyi obi aye nse ni din na se mo de mo enyi na ye mo so ampo se mo sanse ni din ka ho ye nya ne sanfa ne gongotu ene sade na che se eye amanyoko MPP dugo na esusu se enya amanyoko a wo mo e wo se wo mo de wo mo edro na ebusuam eye ye papa ede nsem ni tu no make statement be SM amanyoko MPP ya amanyoko bi atese wani nyadin a enya de say ubetimi address if you are not brave you won't support the MPP because I have members calling the lawyer to ask him why he won't leave me so that I get job. Does it mean say MPP amanyoko no wuni akokodro wuni ade na atese ejina honum se mfa ho ne de obi abeka de atiam wo bepima ko ani na de se MPP no kwanto no wontimi do. Does it mean say amanyoko ni mu odo enimu ana because utie yem papa nsema say de wo ye obo ne ho modern de mem amanyoko na so wo kasa nsem we ya den na yem papa wona bo Canada Japan wo signal de ama emabunu no say eni kwan say MPP wo be mu a wo be ye no ho say wo do na eru na mu me wo say wo de akokodro na eru me fa ho ne de beba bia ene esesa ene tie de ene na he ena anase den amanyoko ben ena ye chichire wo mayi mu amanyoko a wo do eni mu anase amanyoko se wentwe obi a edwe wono ankasa ne de den ehun na no ana amaga na fo bibre ne hu ne se sei na ekoso ewo wo ankasa wo mu emu edia ene hu benya se ne Ghana for ebetu wo mu ho efo because enya de se MPP amanyoko no betimi ama wo man no edru empepe so e wo se edru na so ni nyina mu no eno enche se e wo se wo bi ni wo wo amanyoko ma na so obi ni wo etimpotem na so wo ya de na ye bia ya wadru no wo so ndu obi eno enche se kotwitwa ne 19 ana se prepone efa ema no se yes amum dia ene na enya de se ye nsusu ye betimi aye de akoso sanse ye aye nim se ye na nanu mana ye peni focus se wa ma yonko entwa nkwa wonsu wuntimi entwa enkonkoduru enti abusuafo wana bonsem a wodi etodwe den na wonsu betimi aka ede afom se amanyoko wo mu akasa wo mu mutimi nani ede ema wo mu esa anafo wade nchebra Too Much GH comment section like your videos na share all the social media platforms betimi so follow yen your IG page and your Twitter page at Too Much GH _ meeting ede ekwesi kapa dasene yebesane share me dey Isaac Odwampo we betun afem the great ampo mbrembren wonu me nka mo ni hwe Too Much GH mo ye too much na me so me ye amo fire Too Much GH we boy wate shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.